हालांकि चीफ सेक्रेटरी और नबकिशोर मरी लेना डिपार्टमेंट रेजिग्नेशन पीसिंख्रे लालिब अक्टोबर 8 की वॉलंटरी रिटायरमेंट थबक्तगी पोथारगनी मणिपुर खुंदामिनरिब तोगान तोगान फुरुपसिंग अमना अमबु पुन्ना खंगमिन्नदुना लेमिन्नबगी मतम ओइरे हाइना गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्तुल्लाना फोंदोक्रे महौसा के सक्तम माहनगुमसी हाइबा पाउजेलदा मणिपुर वन महोत्सव पांगथोक्रे उपामी सिंगाक सेना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थौरांग मा पाइखन होनरी हाइना मिनिस्टर श्याम कुमार फोंदोक्रे था मापन सुना तोलो फंगदबी मायोक्ता एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा मणिपुर की स्टाफ सिंगना प्रोटेस्ट तौरे मैं खुरमजरी इम्पैक्ट न्यूज़ के थोसोम हौजे पुंजासे फाउबगी मरोइब पाउसिंग पीजरी मणिपुर लेगांगना चीफ सेक्रेटरी की फमदगी लौथोख्रबा मतुंग स्टेट एकेडमी ऑफ ट्रेनिंग SAT की डायरेक्टर जनरल ओइना थौपोनख्रबा ओइनाम नबकिशोर IAS सही असि अक्टोबर 8 की वॉलंटरी रिटायरमेंट ओइना थबक्तगी पोथाजरगे हाइबी सेरोलमा मरी लेनब डिपार्टमेंट पिसिनख्रे हाइरिबा सेरोल असि ngasi मसामकना कुयेक पीदुना डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के कमिश्नर विवेक कुमार दिवांगंदा पिसिनखिबनी अदुमकपु हौजी फाउबी ओइना हिरम मसिगी मतांगदा सब साबा वाफम अमत खम ngandri लोइना अनोबा चीफ सेक्रेटरी RR रासमीदा ओन नबकिशोर ऑफिस की चार्ज सिनख्रे अमरोमदा SAT की डायरेक्टर जनरल ओइना थौ पुनबगी ऑर्डर थोख्रबा मतुंग वॉलंटरी रिटायरमेंट लौनबा सेरोल पिसिनखिबा असगी मतांगदा इम्पैक्ट न्यूज़ दा हंगबा वांगे पाउखुम पीरतुना पर्सनल ग्राउंड दा थबक्तगी पोथानबा वारेब लौबनी हाइखी मणिपुर लेंगा के ऑर्डर असी तरामना ओई अनोबा चीफ सेक्रेटरी ना लमदम सिगी याइफनबा थबक तोरकनी खल्ली चीफ सेक्रेटरी की फम लौथोपगी मतांगदा निंगथौखोंगदा मियामना इरांग हौरिबसि मरम सादे मसी तौबिगनु पनबा याबदी चीफ सेक्रेटरी ओइरमलबा ओ नबकिशोर हौखिबा कुमजालिसिंग तरामंगा की अक्टोबर अमदा मतमदगी कांग्रेस लेंगांगना चीफ सेक्रेटरी ओइना खलमखिबनी लोइना महा के सर्विस मतमना कुमजालिसिंग तरामापन की नवंबर 30 फाउबा लैरिबनी सर्विस याम सांग तौरबनी आई ऑन पर्सनल ग्राउंड सरकार की थबक की वॉलंटरी रिटायरमेंट लौजरगे मणिपुर गवर्नमेंट की कमिश्नर DP था अहम की नोटिस पीजरगा अखोई रूल की ऑल इंडिया सर्विसेज डेट कम रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल 1958 की मखादा अक्टोबर की तारीख 5 2017 दगी रिटायर तौजरगे एक्सेप्ट तौबियो है मणिपुर गवर्नमेंट चे थाजखरे गवर्नमेंट की डिसीजन से पेंदब नुआइतब अमत लेते गवर्नमेंट माना माना पामजबा मधुगी कॉन्फिडेंस लेबा ऑफिसर दो चीफ सेक्रेटरी ओइना हाबजबनी अदना होजिक अनोबो चीफ सेक्रेटरी लाखोसिदा आई कांग्रेचुलेट तौजरमी ngasi khoi चार्ज सिनजखरे and I wish him all the best aduga manipur government asu prajagi kana gadaba afaba thabak development gi thabak kaya taubirakani haibagi adumba asetpa thajabadu lejai ai gi side gi irang tawbiganu manipur da shanti oina lehanbiu sarkar gi tawriba thabak khudingmakta ai khoi praja khudingmakna cooperation pibiu oina idumai tawna haijage और नबकिशोर चीफ सेक्रेटरी की फमदगी लौथोपबु मैते यूथ फ्रंट साउथ ईस्ट एशिया अकब मौद यानीब फोंदोरकी लोइना डेपुटेशन लेरप नन लोकल सेनियरिटी हायरगा सेक्रेटरी हाप ngamba CMN बिरेन के मिनिस्टर सिंह लेबाक पोवारी इदुना लेहरगनी हाइना जेरोल असना मखा तारी अमरोमदा चीफ सेक्रेटरी नबकिशोर सिंदोकपगी थवंग मिटोपता सो सिनबग पाखंगनी हाइना मणिपुर यूथ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानिंगदब फोंदोरकली मणिपुर पुनः खुंदामिनदुना लेरिबा पुरुपसिंगबु पुनः खंगमिनबा मतम ओइरे हाइना NCC याउदुना नहासिंगना अमत ओइबिग वाखलोन सागतपगा लोइना मौसागी लाइरेंबिना पीबा सैथिंगदगी मिओइबा खुनाइबु मतिंग पांगनबा सेंबा साबा मतम ओइरे हाइना मणिपुरी गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्तुल्लाना फोंदोखरे वाफम असिंगसी हुंपुमंगा सुबा मणिपुर गर्ल्स इंडिपेंडेंट कंपनी न सिंदुना NCC इम्फाल हॉलदा पांगथोखिबा निमित 30 सुबना पांगथोखिबा एनुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम अमदा सरुग याखिबा अदुगा मरी लेना गवर्नर न फोंदोखिबनी गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्तुल्लाना फोंदोखिबदा NCC ना लमदम मसिगी नहासिंगदा हौना लोनस तापी तंबीबगा लोइना मरैबाक मजातिबु नुंगसिबा मदि अमत ओइबिकी वाखलोन सागतपा ngamhalli ममांगई मतमदा स्कूल अमदि कॉलेज तमलिबा महिरोइ सिंगबु NCC यावबा कंपलसरी ओइरमी नासिंगदा लेबाक असगी मतिक मकुन खंगहन्नबगी तंजा अमसु पिरमी हौजिकी मिरोलनसु NCC ना पिरकलिबा पिरिबा खुदोंग साबसिंग फंगनबगा लोइना
लेबाक मियाम की सेवा तौब ngамहनब होनब मतम ओइरे हाइना गवर्नर ना मखा ताकी ngasi थरम अदुदा हुंफुमंगा सु मणिपुर गर्ल्स इंडिपेंडेंट कंपनी कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल NS ठाकुर यावने NCC की मकोक थोब ऑफिसर अमदी कैडेट कयाना सरुक याकी mandatory should be for them to join the NCC so they learn to know each other, to know their country, they travel across, they learn to live together with different cultures, with different languages, with different way of life and way of thinking. That you can easily join if you want to join our forces, but even otherwise, you all have played a major role in man-made or natural calamity. Upambi Singh Ngak Senaba Forest Department Thoragama Paikana Honari Haina Forest and Environment Minister Thaunazam Siang Kumarna Pongdokre. Loinana Nong Kara Hek Subaga Manipur Tapak Lamda Sing Sao Hek Tolibasi, Karadore was a Kopagana but Nongsu Ta Hek Loiba Maruiba Turiel Singi Kongnu, Pit Kun Hena, Dr. Kasengolagani Haina Minister Siang Kumarna Pongdokre, Wafam Singasi, India Pumba the Pangtok Pahumpuni Pansuba Upambi Singi Kumhei, one Mohosap Kamari Lenana, Manikasi, Manipur Oina Forest Department, Sindona. पांगथोकिबा उसारा सिंह थाबगी थरमदा मिनिस्टर श्याम कुमारना फोंदोखिबनी मणिपुर के तोंगान तोंगान बे डिस्ट्रिक्ट सिंह मफम अदगी फॉरेस्ट ऑफिस सिंहना मरोइबा थौदांग लौदना पाकसना उ थाबगी थबक असि सथकी लोइना मणिपुर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन महोत्सव कमरी लेना पुन उसारा लाख अमा थानना पांदम थमनी ngase yupung tare aduwaidagi मिनिस्टर श्याम कुमार डिपार्टमेंट के ऑफिशियल सिंह यारिपोक टॉप सिंह थागी मियाम अमदी महिरोय कयागा लोइना मफम अदुदा लैबा अहलोप सिंगसांगदा उसारा लिसिंग तरेट का सहुम लोम थाकी लोइना मदुगी मतुंगदा खोंगजोंगी खेब सिंगदा सतना मफम अदुगी मियांग लोइना उसारा लिसिंग अमगा थाकी अमसुंग खोंगजोम टेक्सम दा सतना मफम अदुगी टेक्सम कल्चरल एंड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लेक्स तसु उसारा सिंग थाकी तुंगदा इम्फाल की ख्वाइरमल कैथेलदा लाक्तुना मियामदा उसारा सिंग लेमदा यंथोक्तुना महौसागे सक्ता माखन गुमसे हाइबा पाउजेल पीकी मालेमगी अइंगसा होंगैबिसिदा महौसा लाइमने पिरंबा सुम उमंग कोथोक्यो मयामसे अमुना उ थाजनबा एनवायरनमेंट जी कनबगी पनमदा मणिपुर गवर्नमेंट की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पांगथोकपा बनमसभा की थोरमसिदा मणिपुर की तोंगान तोंगान बा डिस्ट्रिक्टसिंगदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पाकछना उ थाबगी कोइ थबक चथरी खन पुनम कालकपसे मसि ngaknaba tungi मिरोंगे दम खलगा कोइ उसी थाबनी गंगी प्रजा मयामसे कोइ उसी फजना ngak सेनबियो अदु उसी होनबियो मेबना खुंदाबा याब अमतंगा पृथ्वी असि कन्नबगी कोई सब सब फिर लोमिन जब नसी कोई की है अक्टोबर नवेम्बर स्वाइद ट्रेन से कंथर कांदरी कोई लोनमक ट्रेन लेवल से फुट कुन मखा तौथरगा वैली द लेब खुदिमक सिंग ले खुदिमक से कोई क्लीन तौरने अदुगदी सिम एनवायरनमेंट सेफ तौब ngमने प्रोटेक्शन जी जम दरकार मेंटेनेंस प्रोटेक्शन जी थाबदी इज वेरी इजी टू प्लान but we need to protection and maintenance so for the department is planning now we will start Tenopal Lamasung Sandel District District Anisi Forest Division Bano Sub Kamari Lenana Usara Lising Taradom Thakre District Anisi Forest Division Sindana District Anisi Maham Taratarukta Usara Singadu Thakibani Usara Thabaki Tabagado Eastern Circle ki Conservator of Forest WO Yai School Lamasung Sadel ki Division Forest Officer Gaitaulu Thaimaina Aimon Satu Kulki Hongdoki Usara Singadu Forest ki Tongan Officer Sing Yauna Kunza Singalonena Taki Vana Motsa function si da Technopal Forest Division Chandel nasu ngasi function si pangthok chari asigi sida center se koi pull up oina 16 centers ranges sina Technopal Chandel Chapikarong and More sida center 16 se loina ma koi na sin thungna pangthokani ngasi asigi center se na aimol satu sida ngasi gi main target ti 1 lakh 3 seedling plantation whole Manipur da adubu Technopal sida target sina 10,000 seedling plantation ki target sima laijai Uthabagi kumai haina su khangnariba sayola masubna sathagadaba wan mahasab kamari lenana None district amasung Tenopal police station da usara thabgi thabak sathakre None district headquarters the forest department sinduna usara sing thabgi thabak kana sathari Tenopal PS complex ta su SP Dr. S Ibom sana lu singduna usara sing thaki Sayola masubna sathagadariba usara thabgi kumai manungda mafam ani asida usara kaya leptana thaki gani haire
थौबाल डिस्ट्रिक्ट की तोंगान मफमसिंगदसु वन महोत्सव की थौरम पांगथोखी डिस्ट्रिक्ट असिगी ओइना मपुंग ओइबा थौरम टेक्समदा पांगथोखी थौरम अदुदा फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर टी एस श्यामकुमारना उसारा कया थाखी बिष्णुपुर फॉरेस्ट डिविजन सिंदरंगसी वन महोत्सव थौरम मरी लेना डिस्ट्रिक्ट असिगी तोंगान मफमसिंगदा पुन्ना उसारा लिसिंग तरा थाखी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर बिष्णुपुर एल देवला प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के अंगामी अमदी डिस्ट्रिक्ट असिगी तोंगान ऑफिशियल कया यावना सत्तखिबा उचारा थाबगी थौरम अदु डीसी कॉम्प्लेक्स बिष्णुपुर तेरा उरक तौबुल टीपी हाई स्कूल निंगथौखोंग अमदी थिनुंगई की सैत्य साई बाबा कॉम्प्लेक्स असु पांगथोखी थौरम असिगा मरी लेना मोइरांगदा पांगथोखिबा पेंटिंग कंपटीशन की बना मथुमसु येंथोखी वन महोत्सव का मरी लेना मोरी के कमांडो कॉम्प्लेक्स उ सारा सिंह थाकी कॉम्प्लेक्स एसपी टेनोपल डॉक्टर एस इबोमसा मोरे पीएस की ओसी लुसिंग टीम अमन उसारा थाबगी थबक सतखिबनी उसारा थाबदुदा मफम अदगी कम्युनिटी लीडर सिंह उसारा थाकी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा मणिपुर थबक तौरीब स्टाफ सिंह था मापन तोलोप फंगदबगी मायोक्ता प्रोटेस्ट तौखरे था मापन तोलोप पीदबगी मायोक्ता आत्मा की स्टाफ सिंह मोइरांगखोंग की MSRTC कॉम्प्लेक्स पुंदना संजेन थोंग लेबा डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर तमना वाखत खोंगसत अमा चन्नबा थौरांग तौखी वाखत खोंगसत चन्नबा तौरिङैदा इम्फाल वेस्ट पुलिस की मकोक थोंबा ऑफिसर अमा लाक्तुना वाखत खोंगसत चटपगी मतंगदा आत्मा की स्टाफ सिंह अदुगो वारी सानखी पुलिस ऑफिसर अदुगा पुंखाई अमगी मयादा वरी सानरबा मतुंग मिहुत मंगा एग्रीकल्चर की डायरेक्टर गा वरी साननबा सत्पा हाइदुना यानबा पुरकी मफम अदुदगी आत्मा की मिहुत मंगा अदु डायरेक्टर गा वरी सानरबा मतुंग संजेन थोंग तमना साननबा संजेन थोंग तमना खोंग सकी ममांग एप्रिल थादगी कोई तकनबा हौरकपने अदो हुजी फाउबसे अदुम प्रोसेस तौरी अदगी सिदा सेक्रेटरीट लैरी फाइनेंस लैरी हायगा ngasi फाउसे अदुम अखोगी फंगबगी कैनोसे अमा फाउ उदबा अदुगा हुजी हुजी क्वेरी लाई डिपार्टमेंट दाना लैरी बसिसु था अनि खतंगी ओइना उरकपा था मापन की लैबा तोलोबसे था अनि खतंगी पीरगदी अखोइना हुजी ngसागी मापन सिदे मांगुरिबा पोट मयाम सिदी अखोइ थबक तौरिबा मयाम सिदी अखोइसि ngौरगा लैबगा चप मानरे अब अखोइसे यामना वारे अदुना अखोइसु खांगबा ngमगी लिमिट तो लैरक्तबदगी अखोइ ngasi सुमाइना तौरकपनी तौगे हनदी खलमदे हयेंग जुलाई 9 निंगतम लांथिंग संगसिलेबा यावलोप सिंग अपुनबा कोर कोम संखेबगी तरुक सुबम पोकोबोन लाकपदा लोना थिंखरबा अपुनबा लोबसिगे कन्वीनर केएस पाम्बई न मियामदा याइफा पाउजेल पिरगली लुआंग एयर सर्विस एंड कार्गो प्राइवेट लिमिटेड मणिपुर दा बेस तौबा अहानबा कार्गो मदि पैसेंजर एयरलाइन सर्विस ओइरगदौरी लुआंग एयर सर्विस असिना अहान बोइना कार्गो सर्विस थास की तरानी थोइदगी हौरगा पैसेंजर सर्विस न सही असिगी अगस्त था लोरकपा सरुक्ता हौगदौरी एयर सर्विस असिन अहान बोइना इम्फाल का अतोपा नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंगा समना हलबा मतुंगदा इंडिया के अतोपा स्टेट सिंगा समननबगी पांदम थमली एयरलाइन सर्विस असी अहान बोइना इम्फाल सिलचर इम्फाल शिलोंग अमदी इम्फाल अगरतला दा सर्विस पिगनी लुआंग एयर सर्विस एंड कार्गो प्राइवेट लिमिटेड कार्गो अमदी पैसेंजर सर्विस हौगदरी पासिगा मरी लेना थौदा बाबोक लेकाय दा लेबा लुआंग एयर सर्विस एंड कार्गो प्राइवेट लिमिटेड के हेड ऑफिस दा पाउपी सिंगा उनबा बदा एयरलाइन सर्विस के मैनेजिंग डायरेक्टर माइस्ताम रतन कुमार हाई मणिपुर स्टेट की ओइबा लंबी थोंगी फिवम फतबा स्टेट असिदा लेरिबा हाईवे सिंगदा तोइना बन तौबा लोइनना एयर कनेक्टिविटी दा गैप लेरिबा से मेंशन पांदमदा एयर सर्विस से हौदोपनी एयर सर्विस से गुजरात के सूरत बेस तौबा वेंचुरा एयर कनेक्ट का लोइनना जॉइंट वेंचर ओइगनी लोइनना इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ना एयरलाइन असगी बेस एयरपोर्ट ओइगनी एयरलाइन असिना अहान बोइना पैसेंजर मापन तोंगबा याबा एयरक्राफ्ट अमना सर्विस ता होगनी लोइनना थानी की मतुंगदा पैसेंजर कुन तोंगबा याबा एयरक्राफ्ट अनि हापतुना सर्विस असि हेना मपुंग फाना बहोनगनी हाइना मास्नाम रतन कुमारना मखा ताकी कार्गो सर्विस से तांग 10 दगी बुक लौजरगा तांग 12 दगी सर्विस हौजगदबनी मपान लमदा पोचै थानिंगबा नातै चादबा लैबा मयाम अदु तौबीबा यारनी कोइगी मणिपुर सिटी मयामना सु खंगबिरिबा दुंगाय ब्लॉकेड हाइबा मसुलै नोंजु पंथा हे नोमिनिनी नोंजु ग्ररी लंबी ब्लॉक तौबसु लै मसिगुम्बा मतमदा अखोइगी कार्गो सिना पोचै से मपान लमदगी खितंग पुसलागा मणिपुर के अवाब से मतेंग पांगबा ngमगद्रा हाइना अदुगी पांदमनो होनजबनी
Isang soalaba laupam singidamag tha ahumda lokpayaba phauti pirakani haina se minister na lauthokyo wafam adu All Manipur Progressive Farmers Association ampana serolamada thagatpa phungdorokli loina na yenthokatariba phau makal sing adu miyamda lauthoktona khangan bina serolasina makatarakli India के अनोवा प्रेसिडेंट खननबगिदमा भारतीय जनता पार्टी ना नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इंडिया के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ओइना पुथोकलिपा रामनाथ कोविंद भोट खोमनबगिदमा इम्फाल दा थुंगलरे ngasi nungthil pung amarom tabada Imphal International Airport ta hek thunglabaga se minister Nongthomba Biren deputy chief minister Yumnam Joy Kumar Rajya Sabha ki MP KSS Babananda works minister Thongam Biswajit education minister TS Radhishyam amadi atai minister MLA na singba lenga ke official of the BJP lo singba singna taram oki Ramnath Kovind ngasi nungthil chief minister yauna lenga ke official kya ga wari sanandona kui kui dana pangthok kadariba president Mikhal gi matangda wa khanakani hairi matang swasta break malawsagi Manipur amadi malangi tongan bai ipau singalin aikoi break tagi amatur hanjaraki Impact News buming tadun lebiu break matang da mayam amukar taram nok sari bulletin asigi makata papau miyam da pisari Kaksing district manung sanna kaksing wairi awang laukon mantak laukon amadi lausi laukon da laupari samari rom ising na tamna thumjil lakli kaksing wairi awang laukon development committee ke secretary na phongdorapda handak sukhi bakan manung aduda kaksing da cheliba segmai turel ge torban kai ba natraga ising pathok amta yaukite adumapu laukon sing asida ising gi imai nomono gi wang hengal laktana laupam kaya ising thumjil lakli maruina laukon sing asigi ising chithapam oiba kharung pata mafam kaya de chensal lakpai ising na imai wang khalakli karung patiki hengal lakpa isingna lokol sing asi tumjil lakpa ki baram oiri phau thakraba lopom kaya so ising tumbada yaukhibana laumi kaya kokta khut hamnare Manipur lenga ki mari leina baloi sangna athuba matamda mieng sangbitana pangba ya bateng bang sing pangpina balenga ki puning sing silakli hungi kaya amasu lopom kaya amasu masi akoi lawon hundaga lingya hana lejirba kaya si akoi ising asina nomo ge hoji ising ji mayeng ta de hoji khoi hengalakli chakhot bi hengalakli mokot bi chang asi masina ta dana sumaina thakai ma sumaina lerega di asum man lawsing asi khoi sit bi phemda leinare mar masina khoi yam upai lejidra ba longbi singna khoi khutta kokto khut hamna bai du orbani mar masina khoi mari leina ba masigi singla ba BJP anu balenga amadi masigi mari leina ba official singna mieng singchin mena mudam papa masi thamjari Lampel pat ke koi bida laiba yom lau amadi nga ge pham kaya sing na thumchili ba sida lenga ke mieng amata sangbitre haina mafam adagi miyam na penda ba phongdorokli loina na powari ga sagon narakla ba lampel pat asi haujekti tongan ba building kaya sajalakpa sina pat asigi masak hongle ising tungpham leitabana nong kara hek supa ga mafam asigi koi bida laiba yom sing asi ising na thumchili bani haina mafam adagi miyam na lenga ke puning sing chilakli maruaina CSIR Central Agricultural University amadi Integrated Ayush Hospital takibagi lambi asi ising na thumjin khibada natana lambi asi ki nageta laiba yum kaya ising na thumjin duna mafam adagi miyam na kudong sada ba kaya mayong nari ising sauba sina maram waraga si hospital gi mamang thang basaruk ta laiba lamphel pat ki lok ekar kunthra mangarom ising na khwang yauna thumjin kre loina na ekar kunlong gi nga farm so ising na thumjin khiba maram na lomi sing kok ta khut hamnari yum akhoi gi civilian yum khaktanate akhoi gi sarkar gi center gi oiba ayush hospital kaw amadi akhoi jorat ki maru eba mayam sing anam loi thungre adu ngasi bawdadi sarkar na akhoi gi harb city da leiri ba khoi lafe pa ase ising thume heba se ta da badungna tawba haitare masigi sinu ngai tabal lejai adu yum akhoi frame sokre including akhoi gi sarkar gi quarter mayam su thumgre masi bawdi ngasi bawdi relief camp hange heba ki pawdi akhoi lejidri Thasigi agan masarukta sukhi bakan manona maram waraga Imphal East Deputy Commissioner amadi akoi bida laiba office kaya ising thumjin kre kongbuturel pathokpan maram waraga DC office ki ka sing ising na khubom yauri thasigi tangani adwai di ising thumba haubadut haukibana ngasi phawba thumli loisang asidana tana porompata laiba district asigi ZEO office SDC office agriculture department amadi porompat police station su ising thumdra lairi office ising thumjin khibasina maram waraga employee kaya lakpagi sang aduki matik hantari office karadi numit mari mangani rom asi staff amata laktapagi mami sutari
Nakala maramda Imphal East District ki maming lairiba college singi manungda ama oiriba modern college ki campus su ising na thumjin kre college asige session ga sidi ki hawada ba oiraba su ising isaw na maram oraga staff sing laktabana mahiro sing mayum da hanaki All Manipur Government Aided College Teachers Association Angak Dana ngasi isaw gi awa mayong nariba miyoy singi damag si Minister Relief Fund lupa lak amagi tingbang pikre hay na siro lamada kangalakli. Pagnung gi lokol da isaw tokton log pari sanipan gi matakta amanga ta thokle loina na kulla sida sieliba iril turel su ising sarko matamda ifut kaya thokpana torbal kairak katra hay gi singna ba leire hayri hirama sigi matang da mari leina ba singna miyeng sangbina ba Pagnung Social Youth Club na kangalakli. Kongba irong kai bada ge sense lakwa ising na thumjin khraba singjamai mokhang lambi ge koi bada leriba isaw gi awaba mayong dariba miyamda singjamai torban katri laikai gi pradhan el suninna sana thanba polam sing tengbang pikre Amaromda Imphal East District ki Tongjo Assembly Constituency manung sanba Kongba irongda Kongba turel kai bedagi isaw na sokalaba maruina Baskong Gram Panchayat na kona mafam singda Baskong Gram Panchayat ki pradhan ti James yaw na panchayat ki mihu sing amadi State Veterinary Department ki official singa kusam na duna mafam asiki akoy bida laiba sa san singda hidak langtak sing kap thokre ngarang dagi hungna sa taraki pathoramadu da punna san amadi ok samri hen bada anti rabies amadi tika kaptoki loina na gram panchayat asi khothang da isaw na sola ba yum singi mioi kayada sana thangna ba polam sing hawai alu tilhau amadi samana sini na sing basu makhata na miyam da yenthoki hauki ba July ani dalilong haribi awang laikai da turial kai da ni sing isaw na wa ban nanghalaba Lilongi miyam da Assembly Constituency asigi MLA Abdul Nasir na tingbang kaya tawpibagi dama Flood Victims Relief Committee Lilong Higher Secondary Madrasa ki sero lamana thagat pa phongdorogni Belias Water and Sanitation Committee tawbung kho water supply net kwaliba pham singda laliba July ni pandagi de minini humni ising piba ngamloi hairi water supply asida chemical haptana sengdokata ba maramna ising ase piba ngamloi dabani Amaromda Lilong Sajing Water Supply Scheme na kon Sajing Langthabal Kunja Makha Laikai Naren Konjin amadi Langthabal Kaupum Hari Bamfam Sing asida su Water Supply Scheme asigi transformer sakpan maram warga semjin driba phawba ising piba ngamkhiroi haina sero lamada khanghalagli Ising isaw na awaban ng haliba imong manung singda sa natana polam sing yentok pada mating oina ba Works Minister Tongam Besosita polam kaya kusin nakre ngasi SD Industries gari gi market liter sa mga lokta water storage tank Minister yung fam na kusin naki All Manipur Skill Development Union amadi Business Excellence Group ki market di so yawla ba sa natana polam sing maruina sing Hawaii tau alu tum amadi biscuit sing kusin naki hira masigi matanda Minister Besosina isaw na awaban ng labab miyam gi mating oina ba entrepreneur abadi look kaya na tingbang polam pirak pa si hayungay lay tanat taga ningay ni polam singa si pirak pagin ngay ba na tabada ay koy pun na hingmin na bagi darkar lay hay bagi wakalon da kanagom ba amana awaba darab matam na mating pang na bagi wakalon na si awang batak da lawi hay ki sigumba skill development amadi akogi industry gi lamda कोई ngasi su emphasis on the importance piraga akogi lairiba na haron jingjibu thabak phangna bagi amade unemployment solve to hale har kan le bak se shanti purak le har ga le bak se shanti leina panam gi thoksil ma chatharak paise da pangbiri be chini naw khodi makta su ai gi makai dagi amade government gi makai dagi soina mak pangani government gi site gi su akogi atat akham leitana akoina tuan ba akogi praja singi wadana ba akoina haidok ki bagi matungina thabak soina mak ki paikhalak sigum Ithai beres amadi Turial Torban amsung khonglam mapung phana semjin daba maram na ising isaw thokpani haina Manipuri Students Federation MSM na phongdorokli mahi loisang kaya ising na tumjin khiba maram na atenma matamgi oiba mahi tampam sanglen government atubada sinbiu miyam da isaw asiga mari leina ba awareness campaign tawpiu amadi sana thanba polam sing isaw na solba miyam da yohon biu haina MSM na makata na appeal torokli
Kaksing amadi hianglangi mafam singdagi hidak managi polam sing amadi lona thingkraba polam kaya food safety official amadi civil society ki mioi singna pagat pangam kre police ki mati ngalona na sat ki ba drive atuda lupal sing kuni pan oigada polam sing adu miam mamangda mai thatona manghan ki Kundrakpam Bimola Misigi Matada Manipur State Commission for Women's MSCW ki mihut singna Litan Police Station ki OC Anepu Kamson ga unakre MSCW की चेयरपर्सन डॉक्टर के सोविताना लुसिंग कांगबू अदुना मिसी असिदा सेनबा हौजिक हौजिक सजीवा जेल लैरिबा विकास लिंबूगी मथक्ता मदिक साबा सेरा पिनना बथक्सिंग की लोइनना लैखिद्रबी बिमोला मदि सेनरिबा विकास लंबूगी मतांग द लखत केस की मरी लेनबा रिपोर्ट सिंग कमिशन असिदा मतम साना यहन लग्नबा खंगलकली पनबयाबदी मिहाटपा विकास लंबू ngarang CJM कोर्ट ता पुथोलबा मतुंग जेल दा थाजिन क्रिबिनी Haukiba Julai Tarukta Taranitoi Suba Assam Rifle Samdi Mori Dalaiba Manipur Police Commando na Pare Hariba El Yatiasur Sahi Yangkai Mato Apopa Laikidraba El Novin Laifam Iring Bansaba Laikai Asem Brozen Sahi Nipumapan Apopa Laikidraba E Tomba Laifam Iring Bam Hawaii Row Kontauzam Indrabani Sahi Niputaret Apopa Laikidraba Ke Tomsa Laifam Iring Ban Laibung Amadi Maying Bam Gofal Sahi Yangkai Mga Apopa Laikidraba M Sinku Laifam Iring Ban Mairembam maning likai hariba mioi mari ase RPF amadi masigi lanmi sanglo PLA ga magari mahiram amatada mari leidade haina lona thinkraba RPF ke publicity ki assistant secretary Bankim na sirolamba da sengdorali medical course tamnana ba kidabak sai asigi oina CBSE na lawan national entrance comes eligibility test NEET da manipur ko ina maku mathang tarak khraba mahiroi sing unabgi tharama ma pang thokre state asigi oina mangarang result haidok pada new lamboland dagi sovani Kudus Apop Giming MD Ayub Khan Ahan position Khambo Maya Lekai Degi Thoksom Suresh Apopat Yes Mangin Anisuba Amasung Nagamapal Soram Lekai Degi Doyen Soram Apopa Amar Soram na Ahoms position Taki Vani State Asigi in a Mahiroi Lissing Mangaga Satruk Nifumato Tabi Manunda Ahan position Takrabi TZ Higher Secondary School Tamlakpi Suvani na Government School Sikubiam na Hantani Yang Labasu Hot Puhonaraba Amadi Tizin babu kalabadi mai pak pengami health sector da laibak asi mang thanan sangsin mangam lakle haina rabasu laibak asi ki kasin koya da laiba mafam sing de haksel ki lam asi hantana lairi haiki entrance asi mai pang na bohona bada TG amasung comet ki oza sing na sauna mating pangki haina sumhang na phongdoki aniso person takiba Andhra Pradesh ki Sri Saitanya da tamlakpa Suresh na Inkalakliba mahiroi sina class 12 loiraga makata na mahi masing tambagi lambi khanbigi mahutta ngallingi ki hongna panaba ama thamlaga hona bana mahi agani haiki loina na ahom so position takraba Delhi Public School Guwahati ki mahiroi doyena sel laitabana maramorga na bakaya khang chinduna thamliba lairaba miyam ki seba mapung phana tawge khali haiki entrance asita makong mathang takraba mahiroi ahomak kasam thong top lerak talaiba Comet Coaching Center ki mahiroi ngakteni Hujikandi government schools se mayamna neglect tawne adubu tamluraga di government schools so yam phai hai ninge haidi moisu kemta da wate each and every moigi kaino taw leibo oja khuding mak so yam supportive oy haidi akoina thiru da bagi wani thibu thibraga di adum moina adum akoi da help taw bi hai ninge community coaching and sija oja ge mage takpagi bongsing adagi chayo khuding gi tawwa exam si yam kane MBBS ama thage atopa ama chaninge hadi engineering chaninga chu MBBS chaninga chu 12 loidringai mamangda 9 10 natraga so 11 swaidagi hona khanbiyo nganna khallaga adigi hotnaradi soidan phangani parents ta pi moina mengon tawba support ma'am duga friends tagi su support am phangi commit na mogi guidance oza ma'am na guide tawbiraga smaina third position se lowngamune Ramahal Theatre na sahi khudi ko ina lamdam asigi sangna raba theatre artist sing da piba Hawaibam Nilamani ning sing mana sahi asigi ina laimayu Mina Kumari da khusin nakri mana asida selo ina lopal sing tara citation amadi solama yauri sing thaningai werba mana sing asi Ramahal Theatre sanglen na sangka bagi sahi humputra mapung park gi thoram ama BT rota laiba Ramahal Theatre da pangthoki ba aduga mari leinana laimayu Mina Kumari da lantoki thoramadu da Zen Dance Academy ki director L Upendra Sharma Ramahal Theatre के चेयरमैन कैसाम हिरामनी यावना Ramahal Theatre के आर्टिस्ट अमदी लमदम असकी
theater ki art phobu nungsijiba mioi kya na saru yaki ngasi ki tharam adu mari leina roman ki drama iputsu lantoki Central Agricultural University Imphal ki Vice Chancellor Dr. M. Premjit Singh da ABP News na outstanding contribution to education ki mana pirakli. Thasi ki tarukta Mumbai Hotel Taj Lanes in the Pangthokiba Nipalak Suba ABP News National Education Awards lisini taratarete award ase pirakibani. Ngasi All Manipur Youth Club Association, All Andro Maira Paibi Association, Sakpa Andro Panam Ningthau Meherol, Amadi Cultural Association, Yapun Mifam ngasi Pangthokre, Mifamaduda Kairao Assembly Constituency ki IFCT ki Parliamentary Secretary su Oiba MLA Rameswar bu Andro Miyam na kaidong ngay daming sa tina basin kibalaiti hay na sero lamada kangalakli. Nakalaman da media ki Thonda United Development Committee Kairao ki General Secretary Asem Robian na Sandang Senba Maring Kulamadi Andro Kulgi Lamgisay na bada singi yamdi tamiki wapam pusin birak pasi yam na laibag tipani maramadana say na doon laibalam asigi matanda sumba maptidopid na warawsin purang na ba he na pagani haina serol asina makatari. Laira anang singi marup Manipur na Agriculture Department ka kusam na laumi samada ahong mamamala urea harsing pangkankre mongsagay may lekay community hall na pangto potar mamada urea harsing ado yantok kibani urea pangkibamyo sing ado mongsagay konjeng lekay singtham lekay lamdong haino kongni min singba lekay tare longi laumi sing dani. Hauze sanabi pauda Assam ki Guwahati da laiba Rajiv Gandhi Indoor Stadium da August 19 digi 19 phawbada 19 suba sub junior amadi kulhumdoi suba senior national kickboxing championship pangtolagani hairi championship asigi dama kickboxing association of Manipur na tha asigi amada larimam awang laikai community hall pangtokhiba trial selection aduda tongan basahi kanglup sing digi nupa masa amadi nupi masa kickboxer yangkai khangat kre Indian Association of Kickboxing Organization ki Miking Makada Kickboxing Association of Assam na sinduna sa Tagataba Championship asida Manipur ki official mangana saruk kiarakani haina association asiki joint secretary na thatarok paserola mana hairakli All India Football Federation AIFF ki mi Makada All Manipur Football Association na sinduna sa thariba AIFF D license course aso ingam yaudana sa thari football masana gi lamda All Manipur Football Association ni hona jamal adubu masak khangbiduna All India Football Federation na Manipur da AIFF D license course asi pangthona ba yaba pinuna sahi asida anirak subo ina course asi Imphala pangtholi ngasi Kumalampak ki artificial turf ground da pangthokiba course asi practical goiba tharamanda da certificate course asi da saru gyari ba mioi kaya na football masana gi maram da tongan hiram kaya da khana ne ki certificate course asi da AIFF ki instructor amadi AFCA license holder El Saubudi Vigilamsing Makada Satariba course asida Nagaland gi Roko Nainu hariba mioi asi yauna Manipur gi nupi ohom yauna mioi kulum doina saru yari AIFF D license course asida saru yari ba mioi sing asina tungda lakata pa football sanaroi kaya bo lamjing lamtak pidana Manipur gi laihau gi aphaba sanaroi kaya puthok ngam lagani haina AIFF ki instructor amati AFCA license holder El Saubudi bina wafamasi pongdoraki AIFF ki D license certificate course pairga oja sing sina atop district sing sida atop club sing sida ayang na tambiriba basic knowledge sing se expand tawthoragadi definitely Manipur gi football sing se nong gi chakolakpa henbini habigi pandam da Manipur Football Association na amadi All India Football Federation na aya pu mafam sida Manipur gi fal gi Kumalampak sida D license tawgadamni instructor nangna tawgadamni haiduna opportunity ama pidana anirak suboina tawriba D license course yam successfully tawi Chief Minister N. Biren ngasi Kumalampak Main Stadium da satuna yangsing kre haina Chief Minister Secretary tagi serolamada hairagli loina na complex asida thamgadariba flood lighting system gi mafam su yangsin ki Youth Affairs and Sports Minister Let Pau Hauki Youth Affairs and Sports Department gi official amadi mari leina ba sing su kongse da loina ki sports complex asi luguna thamna ba security ngak selhanna ba amadi mafam asida Sanaba Laliba Music identity card pinana ba mari leina ba official sing da so pauta piki roibada bulletin su headlines abona miyam thamsaki Anagi Chief Secretary or Navigator na mari leina ba department da resignation pisin kre laliba October 9 dagi voluntary retirement da thabak dagi panharag
Manipur khunda bidre tongan tongan furup singna bana ma bopun khangmin nantuna lemin nabagi matam oi haina Governor Dr. Nazma Heptullah na phongdokre Mahusag sakta mahan gumsi haiba pausel la Manipur su wan mahosab pangthokre upabi singak sena na Forest Department na thorang ma paikana bonari haina Minister Shyam Kumar na phongdokre Amasung thama pansum na tolo phangdagi mayokta Agricultural Technology Management Agency Atma Manipur ki staff singna protest tokre